Since Lithuania became independent in the early 90s, cooperation with the Nordic countries has developed in different areas of life. The great wave of the feminist movement which shook the West in the early 70s did not affect the Baltic countries. Although men's attitude to women's place in the family and role in society is slowly changing, there is still much to do to prevent discrimination of women and ensure their rights in the newer democracies. This is a story about women working together on grassroots level, starting a crisis center for female victims of domestic violence in Vilnius, Lithuania, with the active support of a handful of women in the Nordic countries. Our project started as a cooperation project with Norwegian women. And so it's an example of how many things could happen from women talking to women. Because first we met at Beijing at the 4th conference for women by United Nations, organized in 1995. And then we talked about the possibility of just that joint effort to start a crisis center in Vilnius. And so very soon we met again and we wrote a project. And then this project was first supported by the women's organization in Norway, by Focus. And after that, Norwegian government gave us additional funds which were needed to start the project. After our discussions in Vilnius with the group here in Vilnius, and on returning to Norway, I got in touch with the Crisis Center Secretariat in Norway. They represent then a large portion of the Crisis Center movement in Norway. So it is then the Crisis Center Secretariat that has become the partner in this network building between the Norwegian women's movement and the Lithuanian women's movement. I think for the Shelter Secretariat in Norway, it was important to get involved in women's groups and the work of women's groups in other countries. So when the Shelter Secretariat in Norway was approached by this project, we thought it was a good idea for us to get involved and to not just to be able to find the finances for the project to start, but also to have a bilateral exchange of knowledge, of experiences and so on. In the Nordic countries, the women's movement has been a strong movement for the last 20 years. And what women have achieved in the area of rights, equal opportunities and equal rights for women in the Nordic countries has been achieved through about 20-25 years of struggle in the women's movement in the Nordic countries. And women here have to struggle for their own rights, but they also have to work towards the general improvement of their society. They have to contribute into the legal system, into the health system, into, to generally build up the society as a whole. And that's the foundation of any democracy. Pirmiausia, apie Vilniaus moterų namų krizių centrą aš išgirdau per radiją, kai Lilija Vasiliauskienė pasakojo apie moterų problemas ir kad toksai centras kūrėsi Vilniuje ir kad tam centrui reikalingi savanoriai. Tuojau po tos radijo laidos aš paskambinau telefonu, kuris buvo nurodytas ir papasakojau apie save pirmiausia, kadangi mano pačios gyvenime buvo labai sunkus laikotarpis. Ir aš pasakiau, kad aš labai norėčiau ne tik išspręsti savo problemas su krizių centro pagalba, bet ir padėti kitoms moterims. Ir aš sutinku būti savanorė ir įsijungti į savanorių mokymo programą. Berneli mano jaunas, berneli Dovilė, gražink berneli jaunas
aš jau tavo nebūs. Gražink mergelė, bernelį, jaunas dienelės, aš jau tavęs nenoriu. Mergelė mano jauna, mergelė relie. Seniai prašoka jaunas dienelės, kažkur jaunimėlį. Seniai prašoka jaunas dienelės, tu jaunam jaunimėlį. Soon after the establishment of the Crisis Centre, the programme for volunteer training was started, and a Danish consultant came to Vilnius to hold the first seminar for the group. At first, the Lithuanian women were cautious about playing an active part in group discussions. Being involved in so-called feminist activities was looked upon with suspicion by their families, neighbours and friends. For the first time, the women began to discuss their personal problems openly, with the aim of helping other women with similar problems. My volunteer training in Vilnius has developed in this way. I went there for the first time in '97 to teach in how to work as a voluntary woman at a crisis center, and how to work with groups, social groups. Then I took a group to Denmark in '97, where you visited voluntary institutions in Denmark. Not only crisis centers, but all kinds of voluntary institutions. Kelionė į Daniją, į Danijos krizių centrus buvo užbaigiamasis etapas mūsų savanorių apmokymo programoje. Kelionės Danijoje metu pirmiausia mes susipažinome su įvairiomis pagalbos moterims formomis. Tai įeitų įvairūs krizių centrai, visa socialinė parama moterims. Ir kas svarbiausia, kad Danijoje mes pamatėme, kaip yra organizuojamas savanoriškas darbas. Ir supratome, kad jeigu Lietuvoje nėra sąlygų savanoriškam darbui ir dar eiliniai žmonės nelabai supranta, kas yra tie savanoriai ir kas tas yra savanoriškas darbas, tai grįžę čia iš Danijos mes pasakėme, kad mes nesam kažkokie išskirtiniai žmonės ir kažkokie nesusipratėliai, kad pasaulyje tai yra visai normalu ir priimtina. Aš pradėjau dalyvauti toj programoje kaip būsima savanorė ir tai man asmeniškai labai daug davė, nes daug ką išgirdau, daug ką išmokau, pirmą kartą pamačiau ir išgirdau tokius dalykus, apie kuriuos net nenusimaniau anei kiek. O toliau man teko dalyvauti savanorių mokymo programoje jau kaip savanorių koordinatoriai. Ir aš pamačiau kitą pusę šito darbo, kai reikia padėti ruošti tą programą, kai reikia pačiai dalyvauti kaip vedančiajai. Ir bendrauti tiesiogiai su tais žmonėmis, kurie veda tas programas. You know, this problem of violence against women is so profound, is so deep-rooted in the society that I can say that every woman at one time or another in her life, she met violence against women, if not towards herself, then maybe towards her sister or her mother or her neighbor. And that's why I think it's an example of women's solidarity. That's why women come and become volunteers and work at our center. Bernelį mano jaunas, bernelį dobilė, gražink bernelį aukso žiedelį, aš jau tavęs nenoriu, gražink bernelį aukso žiedelį, aš jau tavęs nenoriu. Mergelė mano jauna, mergelė
žirgelė lelijėlė, seniai supakausčiau aukso žiedelių. Žirgelio patkavėlė, seniai pakausčiau aukso žiedelių. Žirgelio patkavėlė. What the Lithuanian and Nordic women have learnt from working together is that things function differently in different societies, that social norms and systems vary from country to country, that realities and immediate needs of women in the Baltic countries can differ from the needs of women living in the Nordic countries. So in the struggle for empowerment of women, it is important to be conscious of what one is actually struggling for. Aš gyvenu su 2 savo dukrelėm. Vyro aš neturiu. Ir pagrindinį mano laiką užima dabar darbas krizių centre. Anksčiau aš turėjau 2 darbą, bet dabar aš tikrai neturiu laiko, negaliu skirti jam laiko tam 2 darbui ir praktiškai man teko apsiriboti tik darbu krizių centre. Šiuo metu dirbu tik čia. O kadangi labai dažnai būna visokios konferencijos, seminarai, tai labai dažnai būna, kad ir mano laisvalaikis užimtas šitą veiklą. Ir be to, tai yra įdomu ir aš skaitau, kad tai aš nepavargsiu nuo to darbo. Tai yra darbas, kuris duoda malonumus. Tai yra labai svarbu man. Praktiškai mano draugai visi iš pradžių labai nustebo, kai išgirdo, kad aš dalyvauju moterų krizių centrų judėjime. Visi reagavo iš pradžių neigiamai. Pirma buvo, kam tau to reikia, argi tau tai įdomu, ir smurto nėra, ir iš viskas tvarko, ir to gali užsiminti tik tos moteris, kurios neturi ką veikti. Pirma reakcija buvo. We in the Nordic countries must recognize the fact that the struggles of the Lithuanian women's movement are different from our struggles. Like Lilja, the leader of Women's House Group, once told me in one of our discussions, she said, you must understand that we are perhaps getting on the same train, but we are getting on the train at a totally different station from where you have got on. And I think that is very illustrative of their situation. Aš norėjau pasakyti, kad pirmą kartą išgirdau apie tai, kad moteris kalba apie moterų judėjimą, tai per seminarą, kai susirinko iš skirtingų miestų moteris, per Hannes Eating seminarą rengiamą. Ir tada moteris pradėjo kalbėti, moterų judėjimas, krizių centrai, tai praktiškai buvo pirmi atviri žodžiai tokie, kad moteris nebijo sakyti, kad taip, jos dalyvauja, jos nori dalyvauti moterų judėjime. Iki tol būdavo taip, partnerystė, šeima, vaikai, bažnyčia, virtuvė. I think one of the differences between the work of the women here in Lithuania and what happened in Norway 20 years ago is that in Norway you had a very strong women's movement, and the shelters grew out of the women's movement. But here you start out with a center, but there's not a strong women's movement here. But what happens here, and I think we will see more of that in the future, is that the women come into the shelter and there they will gain their consciousness and their ideology when it comes to women's issues and women's rights and things like that. So it's vice versa. It's turned around in a way, and that's quite interesting actually. Lietuvoje savanoriško darbo tradicijų nėra. Ir dirbti tokį darbą tikrai yra labai sunku, tuo labiau tokiai moteriai kaip aš, aš turiu mažą vaiką, turiu darbą ir turiu pati pilnai save išsilaikyti. O savanoriškas darbas yra neapmokamas. Ir iš tiesų yra labai sunku, bet skatina dirbti savanorišką darbą ta pati idėja,